majku ili nešto drugo. I ovo se napravo kaže da uzme neku kontrolu terapije majke, da može da doje. I ovo je isto zanimljivo, pošto sad opet ta neka topsanost s rizicima, naravno sad te majke naplašene javne svuda postavite pitanje po forumu i tako dalje, ovo je jedan od tih koji je tako informativnijih o tome o dojenju, šta sme, šta ne sme, pošto postoji cela ta fama oko to maderko, da je majka bukvalno odgovorna za različnost deteta od toga kada začne ili možda i ranije, šta je jela svaki put, šta je pojela, kako kaže, every bite counts, mora da pazi, da ne da dođe neki alkohol, da je omirisana. Znači, vrlo ta neka fama o tome koliko ste vi odgovorni za to dete sutra. I onda ona ta neka pitala šta s tim, kako se... I ona je lepo ne objasnila prilike da nije to strašno sad ako malo to kofeina tako deba i dobije kroz mleko, bože moj, eto kao to nije štetno i ništa, tako i te debe prerano rođenje, njima se i daje to kao previze. Naravno to onako malo deluje kao dobro, ali u suštini pretpostavljam da neko kada bi neko htjela rekao da li mogu da dam bebi malo kofeina, da ovako, nego da ga prosmatram kao poremećenu osobu, ali eto kako, ide kroz neko, onda je to prihvatljeno, tolerišemo da je izgled. I sad, samo ću sad da rešamo tu priču da imaju dakle, šta se sad dešava to, znači, rekli smo, postoji ta velika, snažna kampanja koja traje i kroz UNICEF i kroz druge organizacije, pamfleti se distribuiraju o tome koliko je bitno dojenje. Naravno, postoje nevjerovatne tvrdnje, ovako prosto nešto skopka i smešne, dojenje je bitno i za ekologiju ili tako dalje, za prilike, za ekonomski razvoj. Razne koncepcije se sad uvode, što je negde nevjerovatno logično kada se na takve njihove perspektive vidu, da je dojenje prosto jedan čarobni, neće neko čarobni napitak. E sad, naravno, tu se u cijeloj toj priči sa ovom knjigom John Wolf i sa nekim kritikama nekih istraživanja njihove osnovnosti metodološke, njihove rezultata, da nije baš tako da dojenje toliko, odnosno majčin lek, da je toliko neophodno za razvoj deteta i da nema baš takve efekte nevjerovatne da, ne znam, koliko skali detetu poveća inteligenciju za 6-7, ne znam koliko jedinica, da nije baš to tako. I onda se sada javljaju te neke nove pitanje, debate o tome da li koji su se tu troškovi koje treba podneti, odnosno koje majka podnosi kada doji, odnosno traje taj ceo proces, godinu dana, na primjer. I naravno, pitanje, to sad nešto smo Željka ja počela se, krenuli smo kroz to istraživanje sa tom nekom ideju, dakle, kako uopšte utiče to i na životno zadovoljstvo majke, kako ona jednostavno, na majku koja je teško da doji, koja postoji koja ima nije, koja navodite lako ili prosto uživaju u tom, oni koji ima jako te teško ide i koje se muče, kako to se utiče na njihove ostale aspekte života. Dakle, da li je to relevantno, prosto postaviti kao pitanje ili nije. I da li je, recimo, majka koja je stalno anksiozna, nervozna i tako da to ne funkcioniše kako treba, kako bi se očekivalo, taj proces dojenja, da li ona bolja za svoje dete od one koja bi ga nahranila na drugi način i bila normalno raspoložena bez tih nekih negativnih emocija stalno ili ne. Dakle, to je sad ono neko pitanje koje možemo da raspravimo. E sad, vrlo zanimljivo, onako, dojenje feminizam. Feminizam je onako, kako bi se rekao, uvijek imao te neke različite struje, različite pozicije unutar feminizma, postoje velike debate, razne pitanja, ali dojenje baš onako se pokazalo koja je tema koja je nevjerovatno podelila feminizam, što je, zato mi je bilo jako zanimljivo na to ispričam. Dakle, kao što znamo, u feminizmu postoji neka sad neki trend, tako da kažem, te gender perspektive, gde se sad očekuje da i muškarac, odnosno da se rodne uloge menjaju u tom smislu da se muškarac menja ne samo u tome da, znači, muškarci žene imaju ravnopravna ista prava u ekonomiji, u prirodu i tako dalje, nego i na tom nivou nekih stavova životnosti, uključenosti, znači očekuje se da bude nekako egalitarno prisutan u tom razvoju deteta i tako dalje. E sad se tu postavlja pitanje šta se radi sa dojenjem. Da je to nezgodno, jer to je jedna stvar koja je suštinski vezana za ženu, pre svega, odnosno to je još postoje način, jel da
osim muškarca da hrani bebu dohranu, nema drugog načina da se uključi. Sad da li tu treba podržati ili ne samo dojenje, odnosno promovisati da žena može da doji, odnosno da je se omogući kroz različite zakonske okvire i mogućnosti da prosto ona može da to se da obave. Sad, da, ako sam jedno ime navela, dakle to je bilo i švedska Norveška, ne veze, nije videla. Znači, u suštini to je bila rasprava u trenutku u Norveškoj gde da se uvede ona kvota, pošto znate u tim nordijskim zemljama se roditeljsko odsustvo deli uglavnom i čak i postoji obaveza da se otac uključi. Dakle, da li da se uvede ta neka tripartitna formula, da sad deo koristi majke, deo otaca, treći po njihovom dogovoru. I otprilike to je sad, tu su feminističke organizacije to prosto sprečaju da se taj propis donese, zato što su smatrali da će to uticati na smanjenje dojena. Da će ako se otac uključi, on ostaje sa detetom, onda majka će biti prosto prinuđena, motivisana i pekne da doji. Da to nije dobro, tako da to propao. Sad, naravno, to je sad ključna debata između feministkinja, da li je to dojenje nešto što je na neki način nešto što je pomoći ženi, odnosno nešto što je njen kao zabran i time ono stvari ima neku svoju, dostiže neki svoj stepen emancipacije, odnosno ima neku tu kontrolu veću nego što bi imala da nema tu mogućnost da doji, ili pak ne, jer to neki način vezuje, isputava i kroz neke te određene mehanizme vraća na neki taj nivo tradicionalnih odnosa, tradicionalnih uloga. To je sad ta debata koja traje nije prosto završena, pojavio se neki treći moj govor, tako da kažem, pokušava to da pomiri, gde sad kao nije to da treba žene da insistirati za doja, nije ni tako da treba ih dozvoliti da biraju, sad nešto negde između. To je jako teško prosto naći neku poziciju koja bi to mogla pomiriti. I naravno, to je sad ono što je, evo sam završila da možda pređemo na neku malo raspravu, da tokom vremena, da se zanimljivi, ako nešto još treba, pa ću ja gledati kasnije. Dakle, to mi je ovako završila tom rečenicom da je ta antifeministkinja Rozina rekla da je to u stvari nedovoljni to osvesivalište nekada bio za žene, odnosno kada se pojavio da je bio slavljen kao revolucionalno nešto tehnički sredstvo koje će žena osloboditi tih unutrašnjih posla na kući, a u stvari je zapravo tim vezao ko više tu svoju ulogu i tim je ono kao je to olakšano ovaj posao, pa sad možete to da radite bez problema. Dakle, ta neka vrsta situacije gde dobijate nešto što vas istovremeno kao oslobađa, ali vas i zapravo koči i vezuje kao neki zlatni kavez. I to je, dakle, ona je rekla da dojenje u stvari to, da je danas to nešto što ženu kao navodno zvanično oslobađa, odnosno daje moć, ali istovremeno je zapravo vezana na neku i vraća neku tu tradicionalnu. Eto, da stanem, pa da onda raspravimo, pa ćete da... Hvala se na izlaganju, hvala na diskusiju. Dejan. Hvala vam, baš je zanimljivo izlaganje.